Friends, on Thursday, September the 8th, we will celebrate a significant occasion in the history of our faith, the birth of the Blessed Virgin Mary. The Blessed Mother plays a singular role in Christianity and world history. She paved the way for the birth of Jesus our Savior. Through her faith, humility, obedience, and availability, the Son of God became human, at tayo po ay naligtas mula sa ating mga pagkakasala. So come and join me. Kilalanin natin muli ang Inang Maria ayon sa turo ng simbahan. Mary, Maria, what a beautiful name. Tila ito na nga yata ang pinakakilala at pinakamadalas gamitin na pangalang pambabae. Mary Grace, Maria Cristina, Rose Marie, at marami pang iba. But there's one Mary whose name resounds in every nation, Mary, the mother of Jesus of Nazareth. Marami ang naisulat patungkol sa buhay ni Maria. She is believed to have come from the house of David through her father Joachim, and from the family of Aaron through her mother Anne. At dahil si Maria ay inihanda ng Diyos para sa kanyang mapagligtas na plano, si Maria ay hindi pinayagan ng Diyos na mabahiran ng kasalanang mana noong siya ay ipinaglihi ni Santa Ana. Ito ang kung tawagin ay Immaculate Conception. One event that truly changed her life was the Annunciation, ang pagbati ng anghel sa kanya na siya ay pinili ng Ama sa langit upang maging ina ng kanyang anak na pangangalanang Jesus. With full trust in God, she said, "Be it done to me according to your word." At siya nga ay nagdalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo at nanatiling birhen. Ito naman po ang tinatawag na perpetual virginity. Joseph the carpenter took full responsibility of Mary. Bagaman noong una ay hindi niya naintindihan ang pangyayaring ito, he remained faithful to the will of God, and so they traveled to Bethlehem, where Jesus was born. Sapagkat si Jesus ay tunay na Diyos at tunay ring tao, si Maria ay tinatawag na ina ng Diyos. Ito ang kanyang divine motherhood. Just like any mother, Mary was always in Jesus' company. From his childhood to his very ministry up to his passion, death, and resurrection, kasama siya ng mga taong nakikinig at sumusunod sa mga turo at pangaral ni Jesus. Kaisa siya ng mga taong sumaksi sa mapagligtas na plano ng Diyos. By the merits of being the Mother of God and by the grace of being immaculate, she was protected from suffering decay in death. She was assumed into heaven
to share in her Son's glory. Ang pangyayaring ito ay tinatawag natin na Assumption of Mary. Noong siya ay nahimlay, ang kanyang katawan at kaluluwa ay iniakyat sa langit upang makasama ng Diyos at ng mga anghel at mga banal. Indeed, the Blessed Mother lived a life of total conformity to the will of God. Just like our Mother Mary, may we find in our hearts the humility to obey the will of God, that we may actively participate in the fulfillment of His saving plan. Again, I'm inviting you to join the Church in celebrating the birth of our Mother on Thursday. Naghihintay ang ating mahal na ina sa ating pagdating. Samahan natin siya sa misa na alay para sa Kanya. Till our next meeting, may the good Lord bless us all. Kambilan at ingatan mo kami, labat king COVID-19, amigdalang dakal a kasakitan kaya kami, at may kamatian na karindakal at tao. Adon minginig kaya kami balikdan mo kaming mitmulugod, at itchat may kaya kaming makaulo mong gamat. Intakot mi sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasik na ngaming kasalpantayanan mi, at palusokan ming masabal mi king metong at metong. Ipanalaing ming antabayan ng mula rin taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit at manpat king pangakalat na. Ipanalaing na rin peka po ni pambansa at lakal, bang mamili at salila mo karetang bakunan tutong makaligtas, kaniting sakit, at inggawan da iti makasadikot at bukod mong para king kapakanan ding memalen. Bendisyonan mi isablang pangkapilit mi, bang mapupos na niting pandemya king bansami. Ipanalaim na rin Dr. Narcis at din sablang lilingap karing misalunan. Bang makasiyula karing masakit kambianing belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo ing pamagtagulalin ding saririra, king pamaglingap karing masakit. Mula pa bren miyawa kaniting sakit. Ipanalaim malaretang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatam laretang lilingap karela, pagkalaman mo lang alanggang kapainawan, detang may ngayangon na biye. Pagkala mo kaya kaming grasya mo kareting masakit a panahon,
Bang magobra kaming miyabi-yabi para king kakayap ding sabla. At ban makasawag kami karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana paulining masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong. Mikabyos kaming alanggang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tarian na kami king pamagbayong loob at kabanalan. Iti adwan mi king kapamilitan ng Kristong Ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, maksakdal kaming magkanlong. O kabanal-banalan ay hindo ning Diyos. Emo sana pisawili ngaklis mi keka, king kakulangan mi, nune bagkus mo kaming ikabos king sablang panganib. O maligaya, o kanuanan a Birhen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, ipanalain mo kami. San Jose, ipanalain mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalain mo kami. San Roque, ipanalain mo kami. San Lorenzo Luis, ipanalain mo kami. San Pedro Calunsod, ipanalain mo kami. Kilag yuning pampunganak ang po Espiritu Santo. Amen. Pagkatapos pa yan, pwede bang basahin ko ang extensions? Tuloy-tuloy na po. Para pagkatapos ng extensions, stop mo na. Kapanausan po, Jerwin Gonzales Maniago, 26-year-old, taga number 478 San Jose Village, Purok 7, City of San Fernando, Pampanga, kakasalya kang Danica Banal Castro, 23 years old, taga number 1693, Purok 8, San Jose, City of San Fernando, Pampanga. Kakasala po Keti Parokya Tamo, San Jose Paris, City of San Fernando, Pampanga, King October 23. Franz Ludwig Lansang David, 28 years old, taga 31 Sampaguita Street, Pilar Village, San Isidro, City of San Fernando, Pampanga, kakasalya kang Donita Rose Regala Yutuk, 25 years old, taga Purok 3, San Jose, City of San Fernando, kakasalaking San Guillermo Paris, Bacolor, Pampanga, kin September 28. Nanuman pong sumbagal baluyo kareting kakasal, pabaluyo naman po kang among Paul or king opisina ng parokya tamo. Dakal pong salamat. Magrasyang abak po kaya kayungan, at syuta na po king kadwang pulot apat a Domingo ning karaniwan a panahon. Iyabiatala po king kikatang panalangin ding makatuking kapagmasan, kapasalamatan de po Remileto Campo and family, Willie and Olive Bondok and family, Solera family, Roland Poblete, Nonong and Biring Manoloto and family, Erica Marie Tupi. Special intention da po frontliner king and COVID-19, Arlene Mercado, Marlene Bondok, Iluminada Manalota, Joel Balingit and family, Dita Asuncion and family, Mario Bondok and family, John Christopher Concepcion. Quick recovery and complete healing ng Evelyn Candelaria and Elsie Rodriguez, Leo Ascension, Regine Dais, Monsignor Ernesto Petalino, Virginia Guevara. Betala po king panalangin tamo ring mingayango na biye Ricardo and Julian Gonzalez, Ireneo and Epipania Santiago, Jesus and Adoration Canlas, Dr. Robert Flores, Teresa Nepomuceno, Perlicitas Lusong, Joan Concepcion, Victorio Jose Concepcion, Sebico, Andre Sian Banyaga, Victorio Lusong, Nelly Daco, Nanding Ocampo, Benjamin Villegas, Bonnie Santos, Juan Salansang. Death anniversary, 9 days na Osapina Canlas, 9 days na ng Ernesto Tagle, at 9 days na ng Crisanto Tolentino
at ding maldang kaladwa, King Purgatorio. Talakatampu o makyabe kindalit. Kasanting dong pangalan kaming bundok ng daratang mamalita ng kaligtasan. Kasanting dong pangalan kaming bundok ng daratang mamalita king kaligtasan. Dakalaparing manengaya king kaligtasan ang imdana. Ulang maklang pilehat bitin kaluluwa't Malaning Diyos, ikang magdala, king kaligtasan aking tanan. Tuwing karelang kapanayan, kekang pag-ibatan. Kasanting dong pangalan kaning bundok ng daratang mamalita ng kaligtasan. Kasanting dong pangalan kaning bundok ng daratang King lagyunan ning igpa, amponing anak, amponing banal na Espiritu, Amen. ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod na ning Dios, at ing pamakyagom ning banal na Espiritu, manatiling parati kay kayo. At keka antimorin. Kaniting kayabakan may tipuntamo, ban pagmasusyan tayo, ing 24 ng Domingo ning karaniwan a panahon. Ganakan talang yan ang ponsisyan ting kaya katamong kasalanan, bata mong maging karapat dapat pagmasusi karing banal a misteryo. Yagkas tayang miyagdanagnan ing kapanisyan. Magkumpisal ko king Diyos a mayupayang tutu at kay kayo kapatad. Uli ni kasalo pambina, king isip, amano at dapat, at miyayluwang kakulangan. Uli ni tayong panagbukan Santang Mariang Kapilamang Bilhen, karin sa balang angelang pong santo. At kaya kayo kapatad, ang ipanalay niyo ko king Diyos sa ginuta mo. Ing Diyos a mayupayang tutu, pakalulwa na katamo, at king pangapatawad na ring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen.
Manalangin tamo. O maluguday pa, kukutang na kaya kami ngeni ning anak mong Yesus, nung ninuya at nung nanu ing kabaldugana king biyemi. Sa upan mo keng makakilala kaya, kapamilataning pamakirakemi king mismong biyenang mitmong lugod, ang gaking kapupusan at king alang kaymutanang pamanyuyu, pati na king krus. Kapamilatanan niti, maging kakalugura na kesana, ikeng tinakman kaya, anting biyena ning biyemi, at kambena, maging talasuyo kami king metong at keka, o Diyos ming mabiye. Iniadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Isayas. Dinina na kung pamanalastas ning Ginu, at eku linaban o ginulot keyo. Inarap ke inggulot ko, karetang mamatbat kanako. Eku la inambanganan, inyang inumisda ko. Inyang pulyot da ing balbas ko at pigluran ing lupa ko. Dapat ingin sultura naku anano balang uling ing Ginong Diyos yang kaku babye kasaupan. Siniknangan ko ing lub ko ban api batakula balo ko king Emil ako ing kakong dangalan. Uling ing Diyos, malapit yo at patunayana, king alakong pamikasala. Ating masikanalub, abisang mandalum kanako, bustan yung munta kami king husgado, pabustan yung karin misampang demanda. Ing Ginong Diyos, yo, ing mismong magluwalo ka na ako. Ninungeni, ing makapatuni, king mi kasala ko. Ing amano, ning Gino. Salamat, King Diyos. King arap ning Gino, karin ko mabiye-biye. King harap ning Ginoo, karing ko mabiyebye. Kaluguran king Gino, uling pakiramdaman ako ning manalangin ko. Pakiramdaman ako ning mamaus ko kayo. Inya, yaing kanakong ausan, anggang atin kong pangisnawa. King arap ning Ginoo, karing ko mabibiyebye. Inyang miras ko king bingit na ning kamatayan at tatal na ning siyol akarinan. Mikat muan kong takot, ampong kaligaligan. Kanito minawas ko king lagyuning Gino, ngako, o Gino, pagparalampu ko, iligtas mo ko. King arap ning Ginoo, karing ko mabiyebye. Mapaglunos yo ing Gino at makatuliran, ingke katamong Diyos, Diyos yang malunusan. Ingatan ning Gino, detang alang akarapat, inyang atsyuko king panganib, yo, ing kanako sinagip. King arap ning Ginoo, karing ko mabibiyebye. Linigtas na ko king kamatayan, ing luwa kong mamagos, pinulis nangan. At enako pepaboren, meray king kabiguan, king arap ning Gino, karin ko mibiyebye. King arap ning Ginoo, karing ko mabiyebye. Pamamasang iba't king sulat ng Santiago. Kapatad, nanong kwenta na ning sabyanan ning metong ataw, atin kung kasalpantayanan, dapat na,
na naman, patutwanan iti. Akabos na kaya ning antika niting kasalpantayanan, alimbawa, ating kapatad aming ngailangan imalan at alang apangan. Nanong kwenta na ning sabyan mo kaya, sa upa nakasana ng Diyos, yakapay dimla at mangan kasanang masalese, nung emo neman dirinan imalan ay sulod na, at kanan aapanulo ng danop. Makanyan niya naman ang kasalpantayanan, nung bukod yamong pamaniwala, dapat ala nemang dapat, amayayakit kambena, kasalpantayanan yang mete. Dapat atin namang sasabing, ika atin kang kasalpantayanan, ako naman atin kong dapat. Ingi pakibat ko naman kaya antikaniti, ipakit mo ka na ko ang kasalpantayanan mong ala na anumang dapat, at ipakit ko naman keka king kapamilatan daring dapat ing kanakong kasalpantayanan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ngeni po parangalantaya ing mayap abalita. Para kanako, imbukod kong apag maragul ko, yapin ing krus ning Ginoo tamong Eso Kristo. Uling king kapamilatan ning krus na, iyato metene para kanako, at ako metenako king yato. Hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah. Kaluguran kong kapatad, inggin manatiliya ke kayo. At keka antimorin, Pamamasa king mayap abalita, agpang kang San Marcos. ligaya keka o Ginoo. Linakad jay Jesus, kambera ding alagad na, papunta king Balena ning Cesarea de Felipe. Kabang lalakad la king dalan, nga nang kinutang karing alagad na. Keng palagera deng tao, nino kanu, ako. Ngarang may akibat, sasabihan da rin aliwa, king ika ihuan amaminyag. Sasabihan da naman ding aliwa, king ika i Elias. At sasabihan da naman ding aliwa pa, king metong kakanu, karing propeta. Dapot ikayo naman, keng palagayo, nino, ako. Nga nang kinutang karela. Ika in Kristo, nga ng Pedro. Kay ba't nanita, penabili na karela, king era pa niya biyan iti, kaninuman. Pigmula na lang tirong Jesus, ding kayang alagad. Sukat yang dumalan da kalakasakitan, ing anak na ning tao. Isakwil dering makatwa na ning balen, ding pamuntok na ring saserdote, at ding eskriba. Ipapatere, dapot king katlungaldo, subliyang miye. Malino nang sinabi karela iti, kanita, kewani ng Pedro Jesus, karing alagad, at tinutulya king sinabi na, dapot inarapan na lang Jesus, ding alagad na, at sebyanane i Pedro
nga na, dumayo ka kanako Satanas. Ingisipan mo, king Diyos, nune, king tao. Pelapita na lang Jesus kaya ring dakalatao, ampon ding alagad na. Nung bisayang tugi ka na ko ing ninuman nga nakarela, payalyana ing sarili na, pusanane ing krus na, at tukiya kanako. Uling ing ninumang magnasang sagip king biyena, abating ne iti. At ing ninumang kabatingan king biyena, king uli ko, at king uli na ning mayap abalita, akit ne iti. Ing mayap abalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Ngening panahon ning pandemya, nung nuka rin dakal no naman ding miyawak ing virus, dakal amasakit sa pakla ding hospital at dengaliwa churla karing quarantine facilities at dengaliwa naman nung grabing karelang sakit at tsunalamo karing karelang pibale-bale. Manulo king karelang kapanandaman. Dakal na la naman, deng balu tamong mete at mamamate, pauli na niting sakit. Uli na niting kabilian, natural mo, ing manintun tamong paralan, bang kanita, miligtas tamo at ding kakatamong pamilya. Manintun tamong paralan, bang kanita, aprotektahan tala, ding kakatamong sarili, at ding kakatamong kapamilya. Number one yung ngening kaya katamong safety. Yung kaya katamong priority. Inya, siguro, o yaning sangkan nung bakit misusulod tamong face mask o kaya face shield. Bistaman magkasakit tamong mangisnawa. Bistaman magkasakit tamo, panikwanan tamong mag-observe physical o social distancing. Bistaman magastos, panetamong manguskus alkohol. Bistaman may abala tamo, panetang manos gamat. Bistaman makainip, at may buro na kaking bale, pagpilitan tamong elulwal. Manatili tamo, karing kaya katamong pibale-bale. Bakit? Ing pigagap tamo, yapin ing kaya katamong pansariling kaligtasan, at ing kaligtasan, ding kaya katamong kapamilya. Ing kaligtasan, ding kaya katamong kaluguran king biye. Kaluguran kong kapatad, ngening pigagap tayo ing kaya katamong pansarili at pampamilyang kaligtasan, makabagay ang makabagay, makapanawon at makayakma, ing metong karing mensahe na ning mayap abalita, adimdam tamo, king tauli ng dake ning ebanghelyo. Nga nang paga nakakekatamo ning Ginoo. Ing ninumang magnasang sagip king biyena, abating ne iti. At ing ninumang makasadyang mibating king biyena, akit ne iti. Kaya ng English nga na, anyone who wants to save his life will lose it. Anyone who loses his life will save it. Nga nawari ning Ginoo kay katamo. Nung kapilantakan o gagawang paralan, ban protektahan tala at iligtas ding kay katamong sarili, karintamo mababating. Karintamo mawawala. Dapat ing makapagtaka, nung kapilantane man tataya, ing kaya katamong sarili, karintaya lalong akakit, ing kabaldugana, ning kaya katang pangatao. Karintaya atutuklasan, ing importansya na, ning biyeta mo.
Uling pa lang ing ulaganing biyening tao, may akit potang sa salikot me. May akit potang sisinop me. May akit potang pagmaymot me. Akit me ing timbang, ing bayat, ing importansya, ing ulaganing kakatang pangatao. Potang tatayame, potang darakeme, karing aliwa. Oyan ing pamisip ning Kristo. Oyan ing pamisip ning talapagligtas. Oyan ing pamisip ning Mesiyas. At iting pamisip, iyang pamisip ning Diyos. Uling isipan na ning tunay talapagligtas at isipan na ning Diyos inganti kanini. King oras atatakan emu ing sarili ing isipan. King oras atatakan emu ing sarili ing isipan. Isipan na naman at pakibalak tabilian ding aliwa. Kaluguran kong kapatad, iti na buring sabihan king lubusan tanong kalingwan at painggulutan din kaya katamong sarili. Ali, ingamanwa na ning Ginoo anti kanini. Kabang pakibalak tala din kaya katamong sarili at din kaya katamong kapamilya, sana tamumu tutok ng king sarili. Tamumu manatili at bibabara king pamilya. Kabang isipan tamo ing kakatamong sariling kapakanan at ing kapakanan ng pamilya, biyasa tamo naman sanang lumwal, lagpas, king sakop ng pamilya. Isipan la naman at pakibalak ding aliwa. Uling ding aliwa, nung pitutuliran, no man talaga aliwa. Uling, kalupatalang tao. Kaparatalang tao. At oyta ing bubuklod kekatamo. Ing kekatamong kaparang tao. Uling ding aliwa, ngakupen, no man talaga aliwa. Kapatad tala, kingig pata mo nga tsubanwa, kapatad tala kang Kristo, kapatad tala, king kakatamong kasalpantayanan. Uling anak nala naman ning Diyos. Inya, taid-taid tamo, mikakapatad tamo, uling, kaparayang tao, ing balang metong kekatamo. At detang biyasang makipagparang tao, ilang makaranas king kabaldugana ning tune kaligtasan. O yan po yung amanwa ng Apostol Pablo, Apostol Santiago, king kaduang pamamasa, nga nanong kabalduganing kasalpantayanan na lang dapat. Ing kasalpantayanan na lang dapat, kasalpantayanan niyang mete. Dapot ing mabiye kasalpantayanan, kasalpantayanan niyang darapat mayap, kasalpantayanan niyang magmalasakit, karing aliwa, karing kapatad. Kaluguran kong kapatad, kilub na po niting paruminggo, karakal ko akatabno at ikit kaparokya tamong busal na niting krisis. Anong nuka rin ning pigagap ing kaligtasan ning pamilya at ning sarili, ila edo akalingwan ding aliwa. Pakisip dala at pakibalak ding aliwa. Lalong-lalo na detang magkakasakit king kakatamong komunidad, king kakatamong parokya. Misan po, kaya rin na ning misa, ating linapit ka na ako at mengutang la. Ngara, among, malyari kami pong mamye relief. Ulim pong balumi, dakala magkasakit ngeni. Malyari kami pong padalang 100 bags of relief goods. Kaya rin mapila na yeldo, pepadalada.
Kalabas ng adwang aldo at tingko pong tinggap a text message. Pasibayo, ingkukutang na, nung malyari ang makaibiyesaw. Kaya rining mapila na oras, pepadalada, ing karelang sao. Atin mo naman pong minaus a politiko, may miegule para ka rin kaya katamong kaparokya. Atin mo namang memye atlong sakong abiyas. Kukutang na, nung makanano yung makasaw, ting lamak, ding birhen. At ikayo, bistaman masakiting biye, sinaw kayo pamurin, king lamak ding birhen, kapamilatan ding sobring binyeyo, para king birhen de los remedios. Maliban kaniti, at intamong aliwang kaparokya, alalamang aibye pera, o ayuda, ing oras da, ing sikanan da, ing serbisyo da, yang darake da. Ilang manintun ka rin dapat sa upan, ilang manatad, king rasyon, ilang mamie pamangan, balang Sabado, king kakatang feeding program, ilang mamarap at manasikaso, kening kakatamong livelihood program, balang Domingo, ilang manyali at manatad, king merienda, dareng diri ng tamong bakal. Bistaman balo ding panganib, delikado, malyari lang miyawak ing virus, uling expose la. Dapat, ingisipan da, aliwa mo yung sarili da. Ingisipan da, nung makanano lang makasaw, karening mangailangan. Nung makanano dang talakaran, ing karelang pamagserbisyo. Nino pa ka nung gawa kaniti, nung aliwa, ila. Kaluguran kong kapatad, mekad, deting tao, at sana itamo man, paniwalan tayo iting katutuan, iting metong akaturuan. Nga na, nung yuname ing sarili mo, mitawli ka. Nung yagdan mo ring aliwa, miligtas ka. Nung yuname ing sarili mo, malakwan ka. Nung yagdan mula o yabe ding aliwa, miligtas ka. Abe-abe tayo ngayon ipasyag ing kakatamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos, ikpang mayupayan tutu, di na lang king bato at yato, at ang Yeso Kristo nga nakabuktong nga ginuta mo, kaya ngagli king upaya ring banala Espiritu, may bait kan Santa Mariang Birhen, di nasa lalo ng upayang Poncio Pilato, may pako king krus, mete at mikutkut, tinipay ka ring mete, king katungaldo, sinubiyang mebe, pepay ta siya banwa, makaluklawan na ng Diyos, ikpang mayupayan tutu, iba't ka rin magbalik yan naman, keti, bang makum ka rin mabiye, ampong may nga mate. Sasalpantaya ko king banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king papataw da rin kasalanan, king pangasibirang meding mete, at king biye ananangga. Amen. kapatad, adwantamo king ginuing ipagwalo na katamu at saupan ding sablang mangailangan kaya. Nga tamong manalangin, umeka ginu at iligtas mo kami. Ulitan tayo po. Umeka Ginoo at iligtas mo kami. Ginong Jesus, umeka at saupan mo ring makakilala king karelang talapagligtas at ngaming manalangin. Umeka Ginoo at iligtas mo kami. Umeka at saupan mo ring kulang at etagan mi biye agpangking karelang kasalpantayanan at ngaming manalangin. Umeka Ginoo at iligtas mo kami. Umeka at saupan mo ring alang sapat ay imalan aasulod at kulang apamangan ban apawi ing karelang danop aldo-aldo at ngaming manalangin. Umeka Ginoo at iligtas mo kami. Umeka at saupan mo ring manatiling alang pansin king kasakitan
makadurot karela at ngaming manalangin. Umeka Ginoo at iligtas mo kami. Umeka at saupan mo ring mamusan karing karelang krus, a eman makibalu, ing eman makibalu, king ika ing tutukyanda, at ngaming manalangin. Umeka Ginoo at iligtas mo kami. Umeka at saupan mo ring mibibili, king panganib, karing biera, alang-alang keka, at king ebanghelyo, at ngaming manalangin. Umeka Ginoo at iligtas mo kami. King katahimikan, mi papanalangin tamo para karing kakatamong sariling kapagnasan. Ipanalangin tamo naman ing kaedwanan ding sablang sasawp at magmasabal king kakatamong parokya. At tanggapan na saning Diyos ing kapasalamatan di Milet Ocampo, Willie at Olive Bondok, ing pamilyang Somera, Roland Poblete, Nonong at Viring Manaloto, Erika Maritupe, kambe ding miyembro ding karelang pamilya. Panwanan o sana ning Ginoo, ding hanggang kapatid tamong magmasusi, king Aldodang Kebaitan, lalong-lalo na Sister Teresita Dizon. Antimurin, antabayanan na lasana din kay katamong frontliners, kabang gagampananda ing karelang masakit at mabayat a misyon. Ipanalangin tamo naman ing masipit ng kayadwanan di Arlene Mercado, Marlen Bondok, Iluminada, Manaloto, Joel Balingit, Lita Asuncion, Mario Bondok, John Christopher Concepcion at Sel de Guzman, kambe ding miyembro ding karelang pamilya. Ipanalangin tamo naman ing lubos at ganap akapaldanan ding anggang kakilala, kakaluguran, kabaryo at kaparokya amiyawan na king coronavirus. Pagkalubano sanang lubos at ganap akapaldanan ning Diyos. Ipanalangin tamo naman ing kapaldanan ding aliwata pang kapatid na masakit, lalong-lalo na di Evelyn Candelaria at Elsie Rodriguez, Leo Asuncion, Regine Dais, Monsenyor Ernesto Fetalino at Virginia Guevara. Ipanalangin tala naman ding hanggang kapatid tamong mayang nabiye, lalong-lalo na di Gloria Maliari, Ricardo at Juliana Gonzalez, Irineo at Epipania Santiago, Jesus at Adoracion Canlas, Dr. Robert Flores, Teresa Nepomuceno, Perlasitas Luzung, Victoriano Luzung, Joan Concepcion, Vittorio Jose Concepcion, Sebico, Andre Sian Banyaga, Nelida Co, Narding Ocampo, Benjamin Villegas, Bonnie Santos, Juan Salangsang, Juan Josepina Canlas, Ernesto Tagle at Crisanto Tolentino at Dingmaldang Kaladuo, ipanalangin talangan king Ginoo. Umeka Ginoo at iligtas mo kami. O Ginoong Yesus, pakiramdaman mo ring panalangin mi, uling maniwala kekeka. Apa matatwanan mi sana ing kekeng kasalpantayanan, kapamilataning pamibiyebiyemi ag pangking biyemo, ngenit manggaman king alang angga. Amen. Ke kampung
imbing malupa, tekang tanggapan ipating kekeng, ipagalan at lukod, tekang kapanalan, o kalamnaning panwa, baning balayan mong isulong, tindulang mo, O Ginoo. Manalangin kayo, kaluguran kong kapatad, baning kakuting kay kayong daon, matampang matanggap arapaning Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapan ni saning Ginoo tindawang karinggamat mo, king kaport kaligay ning king lagyo, king kiyakatang kasaplala ating mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangina ning kekang balayan, at tanggapan mo ring kekaming ain. Manan na sanang ing pamanyambana ning balang metong eni at tsuketi, magdalang kaligtasan karing sabla. Iti adwan mi, king kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatiliya ke kayo, At keka antemorin, yat nayo ring pusuyo. makayat nano king Ginoo, Pasalamatan tayo ing Ginoo a Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tuneping karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin o igpa, Diyos king alang-angga at lubos mayupaya, kapamilatan ng Hesukristong ginumi. Kapamilatan ng kayang pangabait, mi bait keng pasibayo. King kayang pamaylasa, mi kabus king kasalanan. Kapamilatan ng pamanyubli ng mebye, mi bangon kami king biye alang-angga. King pamagbalik na, king kekang ligaya, lungub kami, king kayarian mo, banwa. Uli nita, makyagum kami, karing sablang anghel at santo, kabang daralitda ing alangtok ng dang pamamaya kapuryan keka, misuge sanang siwalami, king karela, kabang aming masayang kakanta. Banal, banal ka, O Ginoo, mitnuyay ang banwa, mitnuyay ang yato, kekang ligaya. Hosana, Hosana, king kataas-kataasan. Hosana, Hosana, king kataas-kataasan. Ngani daratang, king lagyo ning Ginoo, ngania. Ngani daratang, king lagyo ning Ginoo, ngania. Hosana, Hosana, king kataas-kataasan. Hosana, Hosana, king kataas-kataasan. Tunay kapim banaloig pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita, pagparalampumi, pabanalan mo sa nareting ayin, kingaslag ding espiritu mo, ban para ke kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Hesukristo. Bayuya mi daon kusang lub, king pamaylasan at kamatayan, king waning tinape at pepasalamat ya keka. Piraso ne, at binyene karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iti iya ing kanakong katawan, amidaon para ke kayo. Makanyan mo naman kay ba't nga punan, king waning kalis, pasibayang pepasalamat keka, at binyening kalis ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at minumko kaniti. Iti ing kalis ning kanakong daya,
ing daya ning bayo dalang anggang tipan, amibubu para ke kayo at para karing sablang tao, banketa mi patawaran la ring kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanak. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Ang kakananiya, iting tinate, utang niminum kami, kaniting kalis, kekang kamatayan, papasyag ni Odinu, hanggang aking datang ka kasibayo. Iniyangeni gaganakan mi oig pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Darawon niya keka, iting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo. Kingi kaming ansanang misulusulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan may oig pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban mi ganap iyo king lugod. Kambe ng Francisco, ake kaming papa, i Florentino, ing ke kaming obispo. Ding sablang pari, ading sablang anak mong susuyo at magmasabal, king banal mong iglesia. Ganakan mula ring anak mong di Ricardo, Juliana, Gloria, Irineo, Epipania, Jesus, Adoracion, Robert, Teresa, Perlasitas, Victoriano, Joan, Vittorio Jose, Sebi, Andre Isian, Nelida, Narding, Benjamin, Boni, Juan, Josephine, Ernesto, at Crisanto. Ay naus mong meko ketiking yato. Ang diniging binyag metela kambe ng Kristo. Mirakayanan la naman sana king kayang pangasubling mebye. Ganakan mula naman, dingaliwami pang kapatad, apepay nawan at manenayang subling miye, at ding sablang mengayang nabiye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan, mukengan. Gawan mukengang karapat dapat magkamit king biye alang angga. Ban kayabe ng Maria, ing Birhen ay induning Diyos, kayabe ng San Jose, kayabe ring apostol at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburian, king kakabaning panahon, puryan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesukristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutu, kagum ning banal na espiritu, upuryan dakat parangalan, manggaman king alang angga. Anting mikakapatad, abe-abe tamong yaning maus, kingik pa tamong at tsubanwa.
Ikabos mo kami, O Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalub ing kapayapan, king panawun mi, ban king kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kayong mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kanakong kapayapan, yang babye ko kaya kayo. Emo sa babalikdan, ding kaya kaming kasalanan. Nunelawan mo, ing kasalpantayanan na, ning kaya kang iglesia, at pamayapan mempon bilugan, agpangking kapuryan mo, ikang mabibiyat mag-ari, manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapanan ng Ginoo manatiling parati kay kayo. At keka antemorin. At ngayon masayatang idagay king metong at metong ing kapayapan at ing gaptamo. Kapayapan kay kayuan po. Cordero ni Diyos, Pamilaan ako, king kasalanan, iyato, pakaluluan mo kami. Cordero ni Diyos, pamilaan ako, king kasalanan, iyato, pakaluluan mo kami. Cordero ng Diyos, ang hilala ko, ing kasalanan, iyato, ibiyemo ke kami, ibiyemo ke kami, ibiyemo ke kami, ing kapayapan. Yoing ginutang Heso Kristo, ing kordero ning Diyos, ing milalako king kasalanan ning yatu, mapaladla ring mayawus king apuna ning kordero. Ginoo, ako matampang tanggap keka dapat ikasming amano mo at kumayap na ako. Spiritual communion. Kaburi ko sana in tanggapan da ka, o Ginoo, king sacramental ampong physical aparalan. Dapat, uling iti e posible king kasalakuyan a panahon at sitwasyon. Paniwalan ko king kapamilatanan ning maglapo ng lugod ning ikpa at ning upaya ning kaya kang espiritu. Ipagkalugmenge ning kaorasan o Ginoong Yesus ing kaya kang sarili kanako. Manatili ka king puso ko, aslagan me ing kaisipan ko. Gawan mo kong kawangis mo, malugod, malingap, at makimasabal ka rin kapara kong tao. Bang aluguran ang pong asiwan da ka, karing kapara kong tao, lalo na karing kapatad kong pakakalulu. Amen. Katawan ng Kristo. Amen.
pagluwalo mo po at tatayran mo po kindaklan na sablang gagawan ko na makaling at imbiyeko keka ing kamyas nan mula lagpas ing kaisipan ko kayan tabeda ka at siyang kasiging ko kalaban ko ipagluwalo mo ko at tatayran mo ko pinaglat na at tatayran mo ko pinaglat na Manalangin tamo. O Ginoo, mananon na sanang iting Eukaristiyang pigkalub mo kay kami, ay impluensyano ring dapat mi at pamisip. Ang tabayana na kaya sanat tayran tuntun king kay kang dalan ning Espiritu mo. Iniadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Panalangin kang San Jose. Bapu ikpang talayingat ning mengabus, esposa ni Juan a Birhen Maria. Keka, pigkatiwala ni ing Diyos ikpa ing kayang bugtong anak. Iningat me at peparagul, i Kristong mi katawang tao. O banal a San Jose, magiging pa ka naman sana kay kami. At ituntun mo kami kindala ni Biye. Ipagkala mo kaya kami ing grasya, pakalulu at tetaganlog. At ipanuwalo mo kami king sablang marok. Amen. Lukluko pong pasibayo para karing kapabaluan. Pasibayo po dakala salamat karing sablang minantabe, King Novenario, anting parangal King Virgen de los Remedios at King Santo Cristo del Perdon. At dakal muna pong salamat karing sinaupyo, King Kakatamong Lamak, King Mabilog a Parokya, King Mabilog a Parokya, may kalikum tamo pong alagang 58,500 pesos. 58,500 pesos. At kadwa po, kukumbiranda kayong makyabe king Bible Seminar magaganap balang Miyerkules at nempong September 15, aldo Miyerkules, alas 6 na po ning bengi ing Bible Seminar. Maka-livestream ya po king Facebook account ning kaya katamong parokya San Jose Paris, CSFP. So iti pong para sana, yapining makapagsana ila sana, ding manimuna, king kakatamong parokya, lalong-lalo na, ding king Ministry on Formation, Bangkanita, makabu tamong lati-lating komunidad kristyana, amalyaring miyabe-yabe, either face-to-face or online, Bangkanita, balang Domingo, makapigunam tamo, king amano na ning Diyos. Dakal pong dakala, salamat. Talakad ko ngeni para king tauling bendisyon. Inginuman at iliya ke kayo. At keka antemurin, At mantabi ke kayo at karing ke kong pamilya, ing grasya at bendisyon ng Diyos. Ingigpa ating anak, ating banal espiritu. Amen. Adawon tane, ing banal a misa, ing misyon tamo, magumpisano. Salamat, King Diyos.